Ningizimu Afrika sizwe sakithi ngiyakhuleka ngibingelela uqaliso lo iyatshuza imama tax team uhlelo lolu la samukela khona wonke umuntu ozwa enesimo esibeka impilo yakhe ebucayini noma odinga usizo lokuthi ufisa ukuvezwa ayicelela usizo eNingizimu Afrika ngoba ngabantu basizo namhlanje ke sivakashelwe ubaba uZulu mhlawumbe okuningi uzoyichaza ngaye uyazwa kakhulu wakhele isizwe sakamakhasa kwaMduku uyilunga lesikebe esilwa nobugebengu usihlalo kwakhona mhlawumbe ke ake umuntu akuthathe akubeke kuye ubaba uZulu siyabonga baba uZulu inkabi kuthe ngomhla ka20 ukulimala kaNgubane kwangithinta kakhulu kwangiphazamisa ngoba umuntu engangemkhonzile umuntu wayeseduzane kakhulu na sesamba ibanga elide sisebenzela umphakathi kusukela nge16 aduthulwa ngazo nge16 nganguye emngcwabeni womfowethu kwaNibela umfowethu okunguvela ogana uMasiyayi nganguye emngcwabeni wakhe ntambama ngafika ngapaka imoto ngafuna amanzi okubhava ngabhava ngathi ma bengilungisela ukudla ekhaya inkosikazi kwangena ucingo kwathi sekuduthulwe uNgubane hawu sekuduthulwe uNgubane ushonile hawu kwenze njani hey nathi asazi bebebangaka abantu abamdubulile kuthiwa ayibeyedwa into ke eyangiphazamisa kakhulu one ngayitshela ukuthi abantu abadubula uNgubane bazosuka uNgubane bezikini ngoba nganginenkolelo yokuthi abantu abalwisana nohlaka lesikebe ngalelo la ngangizange ngilale ngangilalo benyoni ngangizizike ezingekho kanti ngishaya isifubeni kimi ngisukume ngithi ngiyolungisa ukuthi ngife ngaboni lutho ngibuye ngilale phansi bungafika ubuthongo ngizizike engekho ngivuke ngiphindele ewindini ngithi ngiyaqalaza ngingaboni lutho ngalelo la ngangizange ngilale kwaze kwasekuseni ngangithi ngilungiselela ukuya kwaNgubane kuyohlanganisa amehlo nomndeni wakwaNgubane kodwa into eyangivimba kuneyingcinga ezangena nje zilandelana ngicabanga ukuthi abantu abasebesuka khona noma ababe khona ebusuku ngesikhathi kwenzeka isigameko bathi webabuzulu ungayi kwaNgubane ngoba kuthiwa uwe othengela uNgubane igama kusukela mhla ka16 ngahlala kwakuyisonto ngahlala ekhaya ngingaphumi ngayisho esitolo kwaphela 7 days kwaze kwashaya isonto le23 wangcwatshwa uNgubane le23 ngomhla ka23 kuFebruary ngomhla ka24 ngomsombuluko angangaphumi ngomhla ka25 ngolwesibili ngathi mina no njengoba sekuthiwe yimi nami ake ngithole izinto zokuhlamba esikholelwa kuzo thina abantu abamnyama ngaphuma ngathatha imoto ngajokola ngashona le enyakatho ngayoshaya eMadonela ngayoshaya eWelcome ngayoshaya eMbosa ngawelela ngaphesha koPhongolo ngawela eDiron ngafika thola lento engangiyifuna ngabuya ngathi ngiza kwaJobe la ngasePenjobe lapho nje mangidlula estop neFebe nali ipholo mangithi ngifuna ukuledlula leli pholo lingivile ngithi ngifuna ukuphuma ngapha lingivile ngithi ngifuna ukuphuma ngapha lingivile hayi ngitshe ngithi no angehlisa umoya ngingajali ngoba ngangizoledlula ngoba imoto engangihamba ngayo 1 yayinamasondo amakhulu futhi kuyimoto ephakeme kwakulula ukuthi ngiledlule noma ngabe kunamabhampanja kodwa ngabekezela ngalilandela kancane saze sazowela enhlangano sathi masuwela nje enhlangano lasukisa kwenhlangano umqondo wafika kimi kwafika ukuthi laba abantu baleli pholo njengoba begijima kanje kusho ukuthi bahlele ukuthi bafike ngaphambili bame ngibafice sebehlile bemphansi bakwazi ukungivimba kahle nami ngavele ngapress amafutha ngathi bhamba to bhamba kulo kodwa ke futhi into eyangisiza kakhulu
sisuke enhlangano siza eCrossini esingenisela emgwaqeni ophuma eMbazwana zabaningi imoto esahlangana nazo lapha ehlathini ezingabanikanga ithuba lokuthi bakwazi ukuma benze into abayifunayo. Sangena umgwaqo oqhamuka eMbazwana sazowela ilo wamkhuze ngapress abasika ngasika sazophuma egate edash. Sathi uma sesiphumile egate edash bafika lapha ePhontshini ejikela kwayikhali kwa MJ balipaka eceleni. Ngandlula ngawayeka amafutha. Ngababuka ebukweni. Ngaleso sikhathi iwindow elingakimi umnyango ngangukhiyile kodwa ngilehlisile. Leli ngapha umnyango nganguvali ngukhiyile kodwa iwindi futhi livalile. Ngababuka esibukweni behlala amabhongana awu2 ayifaka ojina abamnyama nekipa ezimnyama bethwele iqhokwane encane. Ngahamba ngafika ngangena eSave More ngafika ngajika phambi kwaPep ngama ngabheka esangweni ngehla ngangena eHardware ngaphuma eHardware ngaphuma ngangena emotweni ngayidumisa ngathi mangiyophuma ngasegarage ngahlangana nalo leli photo udriver elehlisile iwini ngimbona banele babona ukuthi ngiyababuka wanyathela amafutha bahamba ngafika lapha ngasesangweni ngama bayishayisa i-U10 imoto yabo yama yaflathela Save More yabuka esangweni bathi uma behla lapho ngangidumisa ngangiqhubeka nginyathele amafutha ngikhuphuka ngene itiyela ngafika ngangena itiyela ngayidula imoto ngafika lapho ecar wash ngasempucukweni ngasegiba ngayifaka lapho ngathi abafana bayishaya ngepipe. Kungenzeka lezi ingabe qhamuka kuyo umkhize nomndeni wabo Khuzwayo. Ngoba lo mfana oye walontsha icomplaint ngami emaphoyiseni ngoba Khuzwayo. Umkhize noma umbhenga kwezela lakhe ngakuthengela inkani. Umkhize uzoyithatha imali phela ngepatient ngami. Manje mayinganikwa ngabafana bakhe. Uphila ngepatient ngami umkhize. Nanokuthi ke mhlasimpe angazi angibona umfazi avuma ukukhipha imali ngoba emva kodaba la ngesabatha ababuzo mhlawumbe umuntu nje sebonga ithuba ngangikhona lapho daba nje bangakhamsini nami ebusuku bafika sebegcwele imoto amaveni sekuvukani baba uMkhize wathatha isibhamu sifaka eqolo enduna uMandla Maxasi nawe ayiphethe sakhe behamba no2 noPhephela nabanye ngabaza amagama abo kahle kodwa lapho kukhona uGubhuzo uthisha esikoleni primary school noSabelo Sithole ePanet Beat beze impela bevutha amalanga abo ukuthi senirecord umfana mina ngamfaka egroupini okuyinamandla ngilali ngiyafonelwa ngisongelwa ngabantu kodwa ke kulungile umuntu uyakudlulisa nje ukuthi ukwazi lokho mphakathi waseNingizimu Afrika le iyatshuza imamba task team ezokuphepha ekhona lapha emphakathini wakwaMakhasa evikele umphakathi wakwaMakhasa okumuntu. Siyacela noma ngabe ubani ongasilekelela ukuvikeleka kweimpilo zabantu ababuka bese ngiphelele bathengelwe inkani avele asisize. Siyabonga kakhulu ke siyathembisa ukuthi siziloku sivele njalo neindaba ezinyantisa umzimba engahle ibeke impilo zabantu engcupheni. Sicela lona usizo lokuthi abavikeleke abantu wonke umuntu unelungelo lokuphila ulipho uNkulunkulu. Uma kukhona bangasiza sivule izandla sondelani kithi silekelele nangobaba uZulu ozokhala othi Nkosi yami impilo yami ayikho sesimeni esihle sengimdala sengiphila ngempesheni kodwa nakho ngivukelwa izitha ngangumuntu othi uvikela umphakathi noma abantu bangakithi ngithi ngenze ukuthi kuphephe sibe nobugebengu. Mhlambe ake sibonge kakhulu ithuba siyabonga mbukeli ngesikhathi sakho sonke. Inkosi umsa ayinkosi.